Hello, a very good evening. Welcome to MANUNG. MANUNG the Mampunum Putaramukake. NRC from the last decades Manipur National Register of Citizenship for the Manipur Lengak Tamari Center Kanaka Takna Manipur civil society organization as well as Manipuri Prazamayam Kokna Adu Nasiri Ladiba Manipuri labor situation Mapan influx ne Helaba Manipuri Lamdama Weriba Hari Mafam Zida Karimanum Gidamokta NRC update Taudribano census Hana Taunabagida Mokta Lengak Silibus Karimanum Gino have from the last Chahi Garagi Hangalak Wafamni, Adumapu Manipur Lengak as well as Center Hari Wafam Zidaka Hena Yam the sensitive in a Tabak Packet Pagi Aduki Mami Tulopo Udri, Tawabo, Manipur Giakogi Manipur Legislative Assembly of Famiba MLA Humfuna Hokiba 2020 to the Upon Mamakogi private resolution Masi pass of Gravani, Tangavan Assembly Constituency MLA Masu or Joykisana Puhalapagi Wafanda, Adu Hazik 2020 to 2026 Fawagi Manung Sida Hazik Makata was Sarkargi Makaki Kari Ahen Matabaka Kibala Krabagi Habu Wafam Sini Aduna Hazik Tonganba Hogi Manipurgi Praja section Kada Labor Hogi Mui Kam Kakna Manipura NRC update Tabu Wafam Tamita Wadabu Hazik Pawagi and Masiki Chap Chabagi Hoi Lengaki Magaki Prazami and transparency of Kukti Uttabugi to Wafam Kuklay Aduna Hazik Maruina Hoi special intensive Hazik Ladiba revision Matang Sumasi complete or Tawabo Hari Wafam Hazik Oriba SIR Gi Wafam Sidaso Masilangaki so Mayamkak have a see Yam the maximum Wafamne Adana Maruina Hazik Lai Wafam de Masiki Tongatonganba Hogi Masiki report the research Wakimatungina Hogi Ozad Jagat Thoudam Puturkbadum report Kimatungina so Handaki Chapchaba Hogi Sambri Machakang in a Masi Ninjang Jarabada Maruina Technopulgi Masigi district Tengopul district Maru in 39,729 the analysis to given Adu Maseda Hogi Amna Hogi matching or give up verifiable Adumba Hogi elected electors in Subnataki 12,240 Aduga Maseda unmatched over unverifiable Oibasina 25,385 almost 63.9% Neum Chumdana Masigi electoral list Yarum Havigi Adu Wafam Aduga Kangbook Pida Muyamotam total analysis around 27,000 Gisangni Aduga Subnatagi 6,439 verifiable electors in a Tole Aduga almost 63 72% I was 72% Aranba Mui Singzi Maseda list the Auxilium from the Aduga Psychotinium Nuari from the 50,733 Labadumba analysis of Kakta marks is subnatiki 20,600 Masi verifiable way Aduga 27,950 is in a Masi Aranba Adumba unverifiable oiva Botterni Hibagi Wafam Amka Jagat Thoudam the Adumba research for Amka Tore Adun live Wafam the Hazik Adumba Aranba electoral list the Europa even SIR the complete way and Lengan Pikal Padum Kongtam Kakta Matogaram the Kamaito Masi Yahalivano Masi Adumakadum Yahangadura Masi Makatana Hazik Yamna Quigi Masigi investigation of the Masigi Makata with the Masigi intervention of Matota I have seen as like from say Aduna Hazik Segumba Quigi Tonganba district Mayam Kakta Maru in a Chingi district the Singi district the Quigi Ladiba Quigi Kulai Bible Kangu Mayamkana Masida Quigi election gi Marilena Tabak Tauriba Muising si Kulai when Sinaraga Makoina hunting me Habsan Begia to give Wafum Pavule Aduna Manipurgi Hazik Sing Sharuxing the live Muising si Pok Payawdana Masi Tuanba Quig Mapalumni Changalakwa Masi Chaubo Kangu Oina Masi election gi Masigi list electoral list the Ausalak Bamutamda Hazik Manipulenga Masi Tingmang without Libra Makatana Hazik Manipulenga Kimakari Kari Kamba Taurang Packet Kadori have a Waham Siga Marilena Aduga Ambrom Manipurgi NRC ultimatum NRC ultimatum 14 CSO Kangleipak Lakniba dead 8 Faugi Manunda Ladiba Manipur government Masi Tang seminar Natraga Masi Mifam Pangtok Taragadi Tarik Nipan Mapangi Ahingi Lonamagi Manipuri over total shutdown lock Tokrigi Wafum Sulere and Masigi Madung Tarba Lengakna Kari Tobo Matoktai Praza interest I Wafum Sini. So today Nasigi topic say NRC ultimatum statewide shutdown
SIR unverified voters. So I welcome Oza Jagat Thoudam, former member State Planning Authority. Oza Jagat, a very good evening. Welcome to MANUNG HUTNA. Taram Ukshage. Aduga koi Oza Shanta Nahakpam ni Convenor 14 CSO Kangleipak. Santu Taram Ukshage, and joining us too the Rinku Khumukcham, editor Imphal Times. So I welcome all the guests on MANUNG HUTNA, NRC Ultimatum, statewide shutdown, SIR unverified voters. So I randomly Oza Jagat Tilak sege. Aduna Oza Jagat Maruina koi Oza Jagat ki handaki koi putoki ba masigi report amagi matungina yamna unverifiable oiba adumba koi ki electoral list yawn bu form khak leire aduga hajik hairiba koi ki maruina in mang thamjagiba yamna sathiri ba jaga sing ja koi tengnopal kangbukpi aduga hajik leiba koi ki psychot ki area sing jini aduna hajik sarkar ki maike gi tongan ba koi assurance mayam khak pi gre Manipur da koi NRC tawbugi matam lepkani NRC soidan tawgani tawdabu masi koi lebak mayam prajana haiji census ki mamang tawbiu haibani aduna hajik oi film juda census ana tawna bi tabuk laigang siliba praja mayam gi interest tabuk tawrtaba praja mayam gi mayok tabuk tawrpa leibo film jira kari gi film thamini ngasai gi mang de changjin ringi da kitang wamang kitya loge sigi work si aina team leader ama oina haitare mayam gi tawni it involves a lot of me mayam ko yauri professional mayam ama volunteers mayam ama is a team work ni right say aina kitang adagi number 2 point sigi exercise hanagi ngasi gak tagi natre akoi sahi umari mamangi government haitare en billion lusing bale adu government leading and see exercise hogurabani with population commission siga mari lena maram de sijo muk NRC ga sung mari lena kani kedo we mari lena kedo no hai tar ga di jagi akoi na NRC to bukan da su akoi legacy document sen document se kamai to dana Indian citizen ne proof to do no hai ba kan se dei sida akoi da si voter list is one of the very important document aduna aina koi na matam du degi hauna koi 1952 51 52 ki election jigi masigi voter list se adum thira lakpani wherever is available aduna hojik akoi na tawde step se matam du su kai tawge haibabu akoi voter list leire voter list degi akoi na muk masi compare to yana ba voter list amaga chahi mathang je compare to yana ba koi voter list sing je akoi won thok pa machange akoi gi data sheet akoi na haraga na excel sheet amakakta madui won thok na je hana de ni photo ra kan da ju 2012 to 2021 sugi electoral roll me ami study to de gi ni mamang da 85000 electors delete to gi hai exactly that time matam du de ju hauna akoi na masai others and ya hairiba relationship set matam du de ji hauna election commission ga akoi gi sigi leiriba Manipur gi siga population commission gi or akoi mayam jinga interact on na masigi relationship se adum neinara lakpane adum madu dagi ni akoi around nang prem ju khangbira goni 81000 85000 something delete with duplicate mayam now coming to this charge there is the hojiki charge like anjida ani list amakakta akoi self matching haibam person jina 2005 te yawam 2005 ki akoi sar gi list sama phong is da saijo muk ngasai gi NRC ji ga mumari le ne ko kadu with 2005 le pino is because according to the recent citizenship amendment act matungina person born after July 1st 1987 ja he is a Indian ne adu mamang da pogadi maji Indian nate citizenship adu gi doubt ke no leituine so siga su that is also related siga that is aduna akoi sida ani ne tawde je charge da is da yana bada akoi da self matching hai tare ai samaksi ai 2005 te yaw ai yawi ai nu pi yawi adu je okay ade hojik su yawam ne aduna taba 2005 te yaw da ba ai ji angang wero mai list 2005 ki list de yaudre means ma he is born after 1st July 1987 ni matung de poe adu ita de magi mapa chi yaubra mother yaubra haina thirak to ne ba sina progeny match sen akoi gi kare ata generation jingi matching gi ani sine ba tawri akoi si de adu first akoi gi
first exercise loiba kansida is da khoida yan ambada moida julok thokpada handak ti yawre do akhoi gi da 1 lakh something leiden loichi moina haiji akhoi da absentees ne adagi di keno ne date ne adagi di atopam ne duplicate ne adi ship to khiba abdi ASDD ne aram ni something like that adugi mayam jingji akhoi gi list samane ba khoi handak kakri do list kakpa sidai sida number 1 ai nga sai chu akhoi mayam chu da hangi ni Chandel na khwaidagi hana maximum delete tawe sida question number horen lakpa yai je Chandel gi DCJ transfer tawe na tai okay well, but the question comes Manipur da de thabak aphabat to bose reward phang de punishment phang so that may because the same reason that kari work ASDG je kamai hani according to the rules sida koi the freak kamai to ge de da BLO sina mai mem da sat kani mi sil leram dro adoi ta di ma information sida telephone to ro kholo ena sida to ro ena to ro kani second time sat kani third time sat pu leitra ge de ma absentee woi dui ne so we have got informal reports very reliable reports that in ngasai ju nan ju in that some areas the yum tarak tang mi leram ga atai leram da mayam jing do that has been filled up actually it should have been moi chi kamai to ga moi chi absentees woi na moi record to gudam ne moi jing delete to gudam ne aduna first case da hojik the harder le riba poche kamai to ga da akoi khangi poche ngasai gi deletion to riba absentees ASDD na duplicate degeti date kien le riba marak sidai sida masana de kakpham thoba mayam ama hapchin be yawro bane like force loin include whatever is that electoral roll da ngasai gi da yawro iba mayam jing do loina BLO the force to fill up to khra bane that is one fact that is correct sima de akoi loina cannot turn adu ngasai gi si first phase da ngasai gi hai do na akoi na cannot to si moina anybody thagal liba che thagal liba ge si loina mak ma yaw gera progeny the mess to gera to rera moi je draft electoral laws the yaw gane aduna ne nan akoi DC Raj Kumar naga akoi sidai sida moi hoji question ga lai si query me am inquiry ga lai si aduna sida mess to the me am jingju adoi ta di noi proof to ro haina nang samai to dana nangi keno se citizenship or nang asai gi electoral laws nangi imai pa si yaw gre nangi parents thiba kangre adoi ta di proof to ro haina khoi ji thi ne thirak pa sida khwai dagi mu khoi de mu khwai dagi alarming we report che ab khoi na moina election commission of India na document che try thoi pi including birth certificate permanent residence certificate the problem is akhoi loina on aware as a Manipur da de any document loin sai so adoi tar ga di ngasai dagi akhoi na aina ngasai puthok chakri ba khara yawri ba ju match to da ba aina ju non reservations thamjagim ni ko because keno da khoi gi analysis da difficulty khudong thiba khara leiba dagi samai to bune na aduna hojik lei ba question je akhoi na sumang thamje je na ngasai gi progeny da match to dre ha na mage mapa parents natraga any relative to 2005 the yaudre had nang khandoi be missing do adu sing do moina nang document mayam to ro nang proof to na pura kadoi ne ba can we akhoi na moji block level da DC level da khoi na thadok pa yagadra that is why aduna ne aina kano to moi da submission to da CEO Manipur da state ko committee ma semaga sima casing je pulap phajana population commission ki member yauraga adi experts sing yauraga casing je yam transparency in dispose to have never I kanom ta haje ko ai na torije aina koina thamiba or aina represent to thammi je delete to na te go but genuine voters in they should be included but same procedure makada adagi de sai aran document me am hapchil laga aran document sajina me am sar lakanda akhoi sida naga sai do mai na voter sanjin raba voter sanjin baje sai matama da legacy document we rado ni sai citizenship nata badu citizen we rado ni aduna sigi factor kano sini aina nangi sai gi akhoi CEO Manipur da aina sai represent tawraga thangri other criteria amadi akhoi I am strongly high grade quality of kano sima yam poor way drop se masi adum madam si statutory document am oidorom ni legacy document oidorom banan mafam amada gi amada lanba ming jingji
amada tormado amada a engine but so many mistakes are there adi capital ngak to ba adu nata bida one very undefined relationship ama father su ngasai progeny na mama pa thiba kansida mapa ni haiba nataba mapa ming pi do nataba mama ming pi ba nataba others na ma pyramid ba pochai masi yam objectionable oiba tawni mamang je election commission ga tawduna ngasai aina haijai riba sigi sar exercise tawdringa da 81000 kaktat pe kansida is da samai tawduna addition voter jingje sahi khuding jum hapchil lakpa sing sida is da study tawro kanda sigi others haiba kangbu singje lokthokibane aduna the election commission of Manipur election commission जो सिगी room से पीरो इधर except very exceptional circumstances अदुवर सु अम्मी न हरक पे ले से करिए कोई की मामा पाले जब कनो सिंग करिए हाई तारे orphan but orphan is father am दिले इधर he will have a name father am दिले ना father मम्मी को happy के दमने mother की मिंग को happy के दमने अदुना सिदी any ambiguity हाई तारे any चाहिए न बस नहीं न बम ले विषय अतोपा नियम थुगाई निंबा लान वोटर लिस्ट अंजन निंबा मी की निदि खुदोंग चा पीबने अन दे रूम ले हलोय दबनी सिनी अदा इना याम फजना अखोय थमेजे हुजिकसु ngasa अखोय इम्फाल गिदा 2 लाख सौजिक मयाम खंगबिरंगनी न प्रेम जो खंगवनी सिंग हापम दबगी सिथि मयाम लाइयो इंक्वायरी लाइयो अखोय सिदा इम्फाल मन दि बेली हागा दसवाई तंपा कनो सिंग सिदा Indrajit Hiro English, I equal to the Nupam Sam, Nupam Sai, like I am like no mighty Indrajit labor. Maggie the day sing happa, a ID card a day. I do yaw day and do issues cannot tell you. Or like this, so many now nearly maybe around 15 or 16 lakhs more the data based labor in a Sweden legani, Sigum and method of Mayam. Sigi Singje result or organic cannot talk to the finalist talk to you. On a result of which Nangasagi objects may am talk, result of which I am transparent when at our country. The election commission jing as I Prem now with the government responsible we doing. Carigino the message DUONI, DC ni district election officer ways. DC Makadani Loin Tabaktoido, DC Loin Kangini. And a Manipuri tragedy at the Manipuri Quide, who lay poaching, Matam Chana problem is solved the Hodo Mayam, the Nanjila Arama Mayam, the Nanjila Pakanda, Madugi issue never with the lady poach. Aduna 2016 is harder than as I had when a government, who labor government, as I Yamna more responsibility have you. Adigi the Aquina responsibility, Hina responsible way in a Queen Hector Logos Yaroi. Transparent among the Yamna mean a Tazaga Mongamada, state level committee, Semaga. Say, Sigi level, Sigisum Miga, City, progeny, the master of Dani, my mamma passing J, not my relatives say 2005 the Yaw Robani, a duetadi, motion Jacamine to Tinjig, Camine to Sigi. The documents submit the woman, the scrutiny, Tonava, Sabra, Sadabra. My mamma, Masigi Sangi, Masi, Goman, Namasi, the Wom Tway, the Wusu. Ngamgani na khali will leragadi. Okay. Aduna hazik tuan ba khoi SIR gi masi gi completion gi ur matung jira hazik thenga iba poche khoi maroi na khoi gi mapa ga macha ga chahi mana yokhalak gi adu wafam leiri aduna hai wafam dur kamai tau dana karma best toroga kamai toroga masi oithok ba yaba po no aduna leiri wafam dur khoi gi lenga ki maike gi natraga maroi ba department na madu gi leiri ba area dur kari focus tau duri madu Tangai Sang Madu Achuma Maka Oiribra, Natraka Mapani Changsel influx Kangusi, Moking Haki Yanaba Moki electoral list, Yaw Mohanapundamda, Madum Kutaki randomly them Hapsan Magi of Moibra, Aduna, Lay Wafam Jada Quigi Tongan Bakui, Belo and a Chingba, Harivam, Silono Chenabam to Eduna, Chenava, Madrid, the Chenav music, Lengaki, Makan, the Tabaktori, Aduma, Muing Actoni, Aduna, Lengakna, Maru department. Matak lady, Kangu, Mayaka, Masari, I'm sensitive over area, I'm Cookshway. Anyway, thank you so much, Santa Laxagi. Santa Duna, Akoi Manipur Lengakna, so Mamangi, English, Mamang, the Panjag, 122 August 5 Assembly, so unanimously like MLA Humpuzina, NRC, Kogi, Delhi Home Ministry, the Wutaga, from Lagrabani. Aduna Monia, the support away. 22 to 26 Poggi, and the Kogi sustained the Wongam, the Bamadi, and Koi silent when a levy from the lay. Aduna, Hazik levy from the Kogi Manipur. Ki maike de issue hari ba khoi illegal immigrants na traga lairiba khoi ki maru ina khoi ke
population record ki matang da aduga hajiki oiriba khoi concern over hai dare illegal immigrants sing hai jing da kya interest yaw da gi wafam si lenga ta oina ubra jik aduna 14 CSO gi maike de gi so live date 8 fau gi manung jira workshop na tra seminar NRC gi matang da tawdu ta ga de masi manipur pumba khoi masi totally shutdown law thop gi wafam au leire aduna kari wafam thambe ha gi leiriba ngasi topic se mari leine sumain taw ne si ko ham da lenga ta thobok se tawning bagi will leibam change ko matam dugi NBN singi lengak se population commission se sembada ma William leina hai tare jogisan honorable jogisan na move to 2022 gi se population commission na maga loina na NRC gi implementation or updation hai tare ko maina chakki ne ko adui matungda adu tawre adu taw matungda hoi somehow population commission na madi sema me ko then adugi matungda 2023 da mu ngasai reaffirm tawe ko 2023 da di yam seng na national popular kano se NRC se tawdabni ha ba detail oina ire ko 2024 so ko reaffirm tawe problem je kai la ke ganda parliamentary decision ama lobaga executive na man execute taw ani si khena bam le ko parliamentary decision lobusina miyam gi apam to akoina affirm tawre madu akoina yazare akoina support tawe na lobune ko dui makata ba thaba le ri ba taw da se samna ha da ayam matam da home department na chithi je iraga sum loi gi ba akoigi letter ani irame government of manipur na ko NRC matang sida da huji ahum sure NRC matang de ahum su je 14 CSO na kanna pursue to budagi date 5 ta huji le ba home commissioner na with pursuance to the letter dropped by 14 CSO in a Toroga letter lay akoi da iba siga letter ahum su doine government iram se ko ani si ibatam da amana ekebalana mana home secretary we adu makhata mo pursue to dreba population commission na tawgera amana tawgera tamono je haido adi parliamentary decision to the lower me adu makhata ba executive sing sina state ki samna da chief secretary level dagi administrative level dagi ECI gi tamono ho je haibi reba ngasai gi akoi gi SIR gumba torok kwanda loophole la ko mayam gi chumthok chumjin to je sigi pose de complicated way je heng kai gumba NRC updation gi gazette ka phangadi sidi legacy data do phajana sema ko matam na chahi umri chang thira ka doi ne je magi ngasai gi akoina huji 2027 da to godori ba census gi NPR la ka do duga ngasai magi population restart am lak to siga akoina pamba bezier du da link to kanda maraki gap to yaw ba sing yaw mi devi yaw mi mapa mama gi ngasai family tree ga phakala ga thira ka doi ne ko swai jaga da la ga na executive execution je khar wa le ba state to wi se ko politically di ngasai NBN sing na magi matam da to rum se yam na ke ni fruitful oy do poto situation na yadav de hai gra na taga akoi gi administration na push to wat pa hai gra na taga CSO sing na move to da wat pa gi hai gra ko hoi government na to ko thabak ta phasada ba matam da samna da tamo jaga na huji SIR da mara challenge to is maina akoi na su keno da 2001 da population ji census se hoi challenge to all party na challenge to 2001 da ko adui matung da 2020 da delimitation exercise se hoi case to oppose to mam di original data da to sen hai bane ko hojik lai report si di matam si su le to ba manipur situation so phatta bani na collectively kamaina to ga move to ya ga da ge hai report si government ga CSO pun move to mu change ba de akoina ngasi je issue um le re na akoina ngasi lang ga hayeng tok thok pa ta ga di akoina hayeng tok thok pa ta ga di ade yare government ngasi bo si bo hai na gre government tok jare ne ngai le bi thabok se akoi hojik manipur gi position to ba ya de ba aduna maram mo ya kan da akoina nahan Delhi da kai da wari sanaru matung da akhoi state government da gi pursue to roke akhoi ngasi approach to jara mi se akhoi state ka pursue to min ko dam da madu accept to ya na ba akhoi data sing document sing physically unaraga hard copy loi pi raga wari sanaru ne ba adugi mathak ta su hana su moi ne na khangam ya tare home da kai da lei mi sing sina ko draft moi su sketch amadi masagi oi ba survey report am dum lei ba ko aduna maram mo ya kan na hoji akhoi na date 7 government na akhoi de inform to bi ra ko da moi date 7 8 workshop seminar ma tawgani na invitation ke ka khoi de share to ro le re hojik ko share to ro ta ga su akoi na target to si di kai no executive bodies ina CSO ko pulla kanda recommendation ama Delhi da puba aduga akoi na kamain to na Delhi da chalaga masigi issue je camping to gera court kera government ga punna hai tare ko khoi gi miyam ge apam se executive to na to de ya roi ba CSO na chalaga soi to na ro ya ga do pot oi de manipur government gi executive bodies ina tawraga ma implementation moi tawgadam ne ba da moi ga khoi ga committee ma hai tare ko manipur da lei ba NRC update tawgadam ni or original
kay hani Indian citizen khando kadam ne aiba tongan ba khoi samna haibda tribal gi desu maside yaning ba group mayam yauri kuki gi desu yaning ba group yauri si mayam se loina ma collaborate torga yaning da su yauri ko sigi legal provision mayam do platform ama sakar na sembiraga madugi manung du da legal argument jing do tongra kanda Delhi da khoi na pursue torga election ju naksal lamnina akhoi wakhanda akhoi apa mase Delhi na soidana yagane na khalle hai tare asai precondition thamba jini koi hai je census tawdringai da mani hai riba laiba census sina original Indian citizen gi number oi be yaroi aduga delimitation exercise to be yaroi hai base si to be yana ba committee ma semaga Delhi da pursue tawbne ba koi pami je masida politically government wise aduga executive wise CSO sing da support pangba ma change ba akoi na sum lambi da kai da thoga sum irang tawga sakar na tawkani na ngai be di uji matam du leitre ba yam se na okay sada du maroina mama wang da jo koi 14 CSO na Kangleipak CSO da rally gi chattana yam akan mong da si sarkar da yam kai na demand togi ba fam lere aduna hajik leiba sigi 2022 gi matung da adu sigi mawang de hajik oi ba CSO amadi lainga ki marak chida hajik regarding NRC gi matang da masigi dialogue chi hajik kari film da le hajik kari kam sarkar na hajik phawda any akoi NRC gi matang da makhoi gi market gi road map ka puthok da na hajik leiba NRC si akoi yam na maroi ba area am khangni masi yam thuna taw mathok tai ga habi sarkar gi aduma will ubra hajik kamai taw ngarang nungdawram phawda akoi da government na pirak pa information da hai da ko moi invitation phadana na me 2 days demographic situation sigi moi seminar ma tawne na hai ko aduga second day sidadi discussion ama tawraga na committee ma form tawna ba hona ne na adu bawdi akoi na pam ba potu da usu bawdi hoi bawdi leiri ai tare adu bu form taw do committee se CSO yaudana government khatana committee form taw yaroi ba maramdi committee se form taw mamang da su government khatana tawraga di madu will le ta matam da chun tokhi ba collective committee ma daga oi ba se naga gi mi sing yaw ba ko aduna akoi na government na propose taw ise Nagagi Musing organization of Chowsing, Matsasing, Loino, Cookie organization, Cookies or Council Boy, they should be invited by India, Manipur stakeholder names. Aduna see Loino invite or Kanda, collective committee, formed to Tardi, Akoya Pamato, Panganeva, Adu Matunda, Pursuit of Minava, the committee sitting in the Pamakanda, Delhi, the Karam Kansakani, Amit Sarukram Kana Unagani, Union Home Ministry, Akoya sitting Karakangani, tripartite agreement in Avadu Kamai in Agani, Waribuko, had the preconditions in the Kamai set Topani. Rough amadi akoi ko home ministry ka di wari chana di luwe rabane ba yana bagi stage bawdi koi wari chana luwe re ai tare ko adubu akoi na khaktana chalaga NRC tawne na koi sign tawra lakpadi yade ba state government ga Delhi ga yana rakanda state government na gazette or Delhi na gazette or notification am thola kadam ne ba adu thogan bedu akoi thawna te ba akoi di sakar pressure tawwa ne ba aduna masai hayeng hangsi date 7 8 ta moina organize tawdori ba workshop se sigi outcome duga laiba adugi matung da lakadaba hapta amani se sidai da loina bag depend on this government je nasai ke ani will leina tawrei tawrte se adu da depend on sada adu mu leire akoi political angle le yeng matam da habidare hajik sa koi lenga ki maike gi NRC gi matang da sungba koi yam ka hen ba koi maike gi will lam khak wat bugi wa phum ok lai je masi leiba koi administrative koi issue khak ne hajik oi ba koi NRC matang je aduna hajik political issue na hen focus taw gi badagi masi NRC gi hajik administrative issue je thindar koi wa phum oi bra hajik kai nate hujik tin right time ne NRC pursue taw buri maram di kai no ga na BJP government je election tawdong ngai le ram ne ma BJP government je election tawdong ngai le ram ni na akoi gi moi gi hujik lai ba 2020 ga 7 da tawgodori ba election je sigi se valley dagi moina seat se pam tar ga di valley na pam khara di tawda yar we okay sigi mayam sigi manung da NRC je amane ba ko ado sigi timing si da pursue taw matam da moina loina mak haidi laidana ko loin pi ya da ta so koi khara di namna logni ha je koi CSO singi wakhalon ne ai tare aduna executive body duga koi ga like commitment laina ta de ko political push to di am lai ba du wanda mai tham se okay adu santo wai matiam dang lag joge adu kari government sina koi refuse tor putar ba hanaki matang jida adu ri mathang step se koi blockade ki hajik lei ba koi shutdown gi area am khakti ure shutdown ai je koi last stage sam khang ni lenga ka pelak ta ba lenga ka wari sana ba yak ta ba sijina atop option lai yak ha gi koi gi shutdown tor ga koi plug koi prajam yam wamin adu ni hana wari ji gi mathak jida atop koi gi next step se kari government refuse tor putar ga government je committee se ba bodi refuse tor ka do man de ko pursue tor koi timing du ne adu bu hoi hojike akoi na su samna ha da akoi nan ha da moi invitation hoje akoi da su invitation yaw re lai re ko tongan ba mi sing intellectual sing invitation am loi pangnar mani ko community sing ju phangnar mani kai gumma akoi na pam ba model du da adi pursue tor ba ya ba step to chalak tar tar di hoi shutdown son han du ko shutdown han do adu ga tongan ba agitation democratically hai tare ko
mana hunger strike oi bia mo oi bia even official loan bkhot ba jitna khoi tawba ya bagai madugi matter sing do executive ka punna pursue to mina ba ya ba mong da hai tare akhoi ne sum tawra ga moi ne tawbi ge ha ga akhoi ga moi ga sign tawna to pudi kana dre ba 1980 da emsu oi sign tawna mini 1994 da amga sign tawnai politically sign tawna matam da makha ta na pursue to ngam de ba aduna committee ma leibam change ba se ad hoc committee ai ga committee ma basan le ka na madui committee du ga punna pursue to mina bagi sakar ga ko pursue to mina ba mathau tai am da okay zari ko baroi na koi ground reality da ground ye mutam da hijik koi ge NRCC am genuine noi ba adum ba koi ge yam thong ta ba yam darkar lei ba adum ba area am khak su ai aduna hajik lenga ki ba ge gi am genuine noi ba adum concern tawom thok ba adum area khak ni hai ba dar ga di hajik lenga ki mai ge gi message response si am tap pa aduga ma khoi gi mai ge gi tawom thok ba koi praja myam gi interest thabuk taw da ba si masi koi gi mera personality mo ina kamai ni yeng be masi overall koi aphau ju phat ba so अखोगे मणिपुर की इशू से करीनो अदो हाना उतंग खंग बम चंगे मणिपुर की इशू से इलीगल इमिग्रेंट्स है बने इंडिजिनस पीपल सिंग सिबु अखोगे जासन दोगी चंगा इब इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग सिना थो लेवल लानी चाहिए उमेन वहा लेब से इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग सिना वन बने हाइबगी कनो तुदने अखोना NRC करीगी तौदोरिनो सेंसस तौद NRC हाना करीगी तौदोरिबनो हाइबन सिंबोदे SIR तौरिबा मयाम सी लोइनमक इम्पोर्टेंट को कनो अमने मसी पार्ट ने इलीगल इमिग्रेंट्स खंदोक नबगी दमकता मसीगी मेकानिज्म मयाम अमले मेकानिज्म मयाम दुगी मनुंगदा ngसाइगी SIR सिसु पार्ट मने अदे NRC सिसु याम इम्पोर्टेंट पार्ट मने सेंसस एज अ होल सेंसस टी मी मसिंग थीबगी वानी मी क्याम लेरि हेबदु थीबगी वानी पॉलिटिकल मागी के हैतारे पॉवर्टी ना क्याम यामी अदु मयाम दुगी कनो काउंट की वानेबा अदुगा अमना हदक की इंडिया पुंबगी ओइना याम चाव डिबेट अमा तौली तौनरिबसी फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ना हदक हाइगिबदा पासपोर्ट से ट्रैवल डॉक्यूमेंट नि मासी कनो नते अखोगी सिटीजनशिप की फॉर्म नते ना हाइगिबा अदुगा इनौ नौबदा कलकत्ता दा हदक से केस अमा तवे कलकत्ता हाई कोर्ट की जज ना हारि से माना पुथोइबा डॉक्यूमेंट खुदिमक से व्हाटएवर डॉक्यूमेंट मा पासपोर्ट पुथोइ लंगी पता पुथोइ लोय पुथोगसु दैट डजंट प्रूव दैट ही इज ए नन ऑफ द कोई माना पुथोइबा कनो सिंग से डॉक्यूमेंट सिंग से मसिगी सिंग से मा सिटीजन नी हाइबगी मदुना प्रूव तौदे हाइबगी पोट अमा कनो रूलिंग अमा तौवे हाई कोर्ट दा कलकत्ता दा अदुगी पोट दे येंगुरकांदा citizen sina kanano adagi indigenous people sing sina kanano indigenous people is citizen itself se tata rena adai kona chang koina citizen oine sep to buduna kanano aduna adai da oire duna ko aduna laiba potsida karigi damakta अखोइना NRC से डिमांड तौर मतम दा देयर आर सम अखोइगी कनोमा डिबेट खर ले NRC से सिटीजनशिप एक्ट 1955 की मतुंग दा अखोइ NRC गी लाकपा अदु ममांग दि NRC तौरमब्रा अखोइ रिकॉर्ड लेब्रा लेतबरा का हाइबगी याम चाव डिबेट लेखरे अखोइ शांतने याम बजन खुमग्रे दुगी पोत्ता ममांग दा तौनगी डिबेट सिंग दा हाइजबनी अदगे अखोइगी सेंसस तौगी अखोइगी सेंसस से तो 1951 दा तौरिबा सेंसस से अखोइगी क्यामु यामना केनो तौरमगनी को जेन्युइन ओइना तौरमगनी क्यामु यामना मधु अखोइगी यामना नियम चुमना तौरमगनी का हाइबगी अखोइदा सुदुम सिग्नबा दुम ले हाउबा ड्यूरिंग 1961 ददी मधुगी ऑफिशियल सेटअप मधुदगी थीगदब खोटकदब मयाम दु लोइन लेरबना समवेयर समहाउ मधुगी पोतुगी जेन्युइननेस ऑफ द पॉपुलर अखोइगी सेंसस की पोतुमा अदाइ ददी लेरमगनी काइना एकेडमिशियन खरना दु पानबसु दुम यावे हारिबा अदुगी मयामसी लैरिबा NRC की पोट लाइबा अदगी सेंसस की पोट लाइबा अदे NRC सेंसस तौदंगे NRC हाना तौगदमनी काइबगी पोट लाइबा मसिगी अदगी SIR तौरइबा सिगी सिंगसे तराई ने हेक लौबा याव नते मणिपुर दे हुजिक लैरिबा इशू सिदा ख्वाइदगी हेना इंपोर्टेंट ओइबा ख्वाइदगी इफेक्टिव ओइबा टूल्स सिंगी मनुंगदा अहुम नेबसे अहुम ने अतैसु लैरमगनी अदुबु सिगी अहुम से अखोइना पिक अप तौबा याबा हुजिक्सी होय NRC की मतंग कई मैम से नैनगरे SIR की से SIR तौदोरे है मतमदा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन से तौदोरे है मतमदा मणिपुर गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटर सिंगना हाइदी से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंगना मास अवेयरनेस कैंपेन में SIR से करी तौरीनो कमाइन तौरीनो SIR से तौबसिना अखोइदा करी कानगनी SIR से तौरगना SIR से करी ऑब्जेक्शन तौनी कमाइना कोई मिंग लौथोकपिरादी कमाइना हपचनगनी हाइबन चिंबगी मास अवेयरनेस कैंपेन अमखक तौग्रबा
except for that SIR tobiu adu hapiu sumaini mengada buni form ama piraga SIR gi form da BLO na laga nangi 2005 tiaw ki badangi record adagi adugi singdu mengada buni haibagi advertisement khara television da karida tobudu natana atopa SIR sigi tobada SIR sida if nangi naming do chithawradi nang kamaina masidai sida mengkhanna bo honagani nangi relative sing do nang loi mangi taragadi kamaina nangi genesis genealogy ji kamaina thiraga nang madai area du nang kamaina palakani ko kamaina nang include to yagni ka haibagi mass awareness campaign ama lei hode ko aduga illegal immigrants singna maram chadana khoi hekta pangpan da panjalaku matamda hoi tangbudi mon pi sing ngarang bo pi bani complain any objection complain or missing out mayam sigi akhoi gi fill up tongna basi ngarang bo ki da matam lore hana pi bani adugi piri ngarang bo ki thama pi basi gi manungda Manipur da leriba total population sing sina SIR sida akoina tawhogada role sing do sini haibana ching basing che mass awareness to gi kayam leigargi se akhoi khangde ka gi no we don't know hujik tawriba draft electoral roll SIR gi matungina sema ibasida mi kayam na complain tawre mi kayam na chingnaba mayam ma complain tawre base hujik su kanogi district administration gi maikai dagi hujik bawa akhoi da thadorok pa leite na lawi akoina phangdabanara paumi da khabar yam pikpa khabar amagi paumi orubagi akoida pibi raktabra haibadi khangde tawbadabu website ta su thi adugi potu su leite aduga sigi draft electoral rules sida akoina masigi complainant kyam leire akoigi huji Facebook ta yam kana yi iraga uliba paulilen hawkip harisi masi 2005 to magi electoral rule yaude macha nupi dagi mana chahi mari halli ka haibagi madu subject to correction chumam the way it is in the Facebook niko Facebook page amada thagalakpani thagalidu madumangna chumam taragadi adugi mayokta complain akoina kayam tawgre kayam tawgani kamai tawgani kai du khangogdabadagi missing out ma tawgadaro bra haibagi akoi chingnabam leba kaigino bada akhoi gi tajagat hoigi team ngarang maksu keno tawbo matamdu thigatpa matamsida hekta keno ama hekal lokhatse akoigi Kangpopi district hekal lokhatse akoina khara keno tawrisi ko Kangpopi district lokhatpa matamda total voter ko by last akhoi vote thadana matamdu leigrise Kangpopi gi sida 27768 voter leieba ko leirisi da total record in list tawsi moina 26800 something tawre ko tawbasida matching variable record se moina hairisi sidai sida ama hayauge ko Imphal West District ki mokoina akoisu Imphal West District tegi na akoida BLO singa talakpagi matungina somewhere adwaida moina mismatch tawi odi kara semdok semjin tongnana baina yam kan instruction PRI se masi kari oibge ha matumda mingda devi yaudaba mingda TH yaudaba TH to thangjam haigadabani TH hari potu maduna complicated helli aduguma mayam du sengdongna bagi damakta haidi akoigi certificate leba ming natra pokpada leba ming birth certificate leba leidana ko adugi ming singduda khenaba leba mayam dugi adugi complication mayam dugi oina BLO singna akoida wari akoina sum wari sanaba matamda adumaina tai tawbadabu swaida mana mismatch or matching oiba variable record se akoigi keno Kangpopi sida Kangpopi gi assembly constituency sigi masida phangi se around 7,000 kattaneba around 6,500 kattaneba that is 24% of the voter kattaneba aduga unmatched and unverified records ina kamai togera 72% of the voter SIR da chalakpado aduna unmatched ada keno oeba ko odise moina semdok senjin tawraga karam complain tawraga oribra natraga keno tawruba adusu yamna macha khaina haibidi se 2005 ta magi voter list se akhoi yauramdre haibagira natraga magi amana sahi angang oitaragadi handakta chanbu oitaragadi 2005 ta di yaurroi yaudabida 2026 ki khoigi 2000 keno sida hakuduri na magi voter se anobu sida yaur keno ki 2005 to adugi melaga magi voter yauri do mendori ni dana ko mendori sida adugi area da magi keno se leitragadi magi relatives ki ming hakuduneba se mai mapa yaurme mapagi hakuduri natrado adigi magi relatives hakuduri but surprises to everyone is that there is something called others in Manipur is the mahapame who are others is kana others se magi relatives oigadori bra magi kana oidori no
SIR gi pochi magi sekano pajana ningthi jana sem nabo hona bada genuine voter list sem nabo hona ba matam da genuine voter list da somebody from Myanmar amala akanda mana magi 2005 to the yahodram ni na huzik magi voter si yaurga mana me matam da magi relative ma buta ka dori mi do others na haram taragadi others to the accept oi taragadi Manipur gi pochi da others saiba ma yam pajana accept to gi pot ama akoi ne thengnei subject to correction makoi gi DC gi rom gi district administration na to gi DU degi site gi sengdor ta ni na adwa gi area du da confuse laga akoi gi Manipur sida huzik lady se ko huzik illegal voter mayama illegal voter means illegal immigrants mayam changa kanda nampu hapu da semjan sajan ba document paraga Aadhaar card mifung khudi mak sabe na hairi huzik ko anybody from even keno bokta dum sabe Delhi da chalaga I voter list palo dum yari mayam yari bako suma mayam yabasigi mak ai se kadai degi no horukum kadai dino Indian citizen la haibagi establish tong na ba vote thada ba yar mi em establish tong na wona bada ai se da pokada bani adagi citizenship act ki makhada lerami ba provision mayam fulfill togada bani haib se da ino no ba SIR raina yam phajaba pot ma puthora kan sida akhoi gi sidai sida laiba akhoi gi sidai se sore ba pot khara sina akhoi da huji singna hali se unverified record se akhoi gi Kangpopi district ta 72% hena leire aduga link tong the voters 19000 hena leire ko aduga moi gi report gi phangbani si akhoi na kamai phangi no habsidi maduso dum hangbira ko akhoi kano ma akhoi na phangjaba pot ne aduga psychot ta su chamana bada se unverified unmatched unverified records 27000 ki mathakale ba high court ki voter list 62000 ni sigi manung da unverified unmatched report se si leirame adagi newly unleaked kan tobo mayam 27 hena leire haidi yamna kenu mayam leba leiri ba mayam se technopol gi su leire ai intention jara bada haijani gi wadi asugi yamna discrepancy mayam leiba mi mayam sina one by one magi election commission ki magi hujigi SIR gi sida ama yawbani form 7 ena ma objection and claim ko adugi form ama yawbani form du da mi mom na mana voter chali si kari gino ma si chanham thokte ma si da pukpanate Myanmar da gi lakpani natra Bangladesh da gi lakpani natra somewhere akhoi ga lam si ga mari sungai le da voter chanham thokta ba mi mane na akoi na complaint tawgada ba mi am na tawgada ba se lack of awareness na maram war ga mi am se bal go ne complaint ta hogdare ba issue di sahi hum hena koi se sigi matang sida koi yen ka khanaraga dagi illegal immigrants ki matang da khandaraga lakpane ba adu ta hogdare si kanage asoi bano ni matam da makoina koi gi sigi poche macha khaina tak ta sigi asoi ba mo oire abna part of the district administration part of the government haidare adu gadi swai da soire aduna lots of discrepancy in this SIR tholko matam da SIR se finalize tor matam da there may be who knows Exactly. Illegal immigrants may ama ko voter list yaw kragadi they will get every benefit of the government ki benefit kurimak voter list already phangani ma kari chieng phangani chini phangani ade jinga kupna ba phangani mayam ama adigi thabuk tawbuda khoi gi lam jigi thabuk tawbuda khoi gi indigenous people phangjaga da thabuk to ma khoi na phangani mayam tor khadoi ne ba voter list yaudragadi adai area du da khara restriction leidori bani aduna adugi area sing si khalau daba mali aduna handaki SIR se tawri se akhoi da people's mass da yam kanna keno se lehauda badagi khara soi mali soi se soi dana ba yamna kanma request sama tawraga ECI na tawbani haib tare sigi SIR se diko aduna moida tawraga extendable time khara request tawraga कोई objection claim and objection से खरे है ना देखिए summary report से claim and objection से खरे है ना तो वे आना बगे तंजाम कोई निहो वजह चुम्गदरा है ना अदुगी हाँ exactly अदुना 2023 की मे की तारीख अहम दगे होरक कांगलुप अनि की लान अदुना कुकी जिंग नाम strategic ओइ बादु लान मक मणिपुर चथरे मैतै जाति तुमना बादु लान मक तौरे है मसी अखोई की लेबाक मैम प्रजा मैम ज्ञान तानरप मतमदा अखोई प्रजा मैम की प्रेशर की मतुना 2024 की मार्च ता अखोई लेंगा की माइकेट के कोई इलीगल इमिग्रेंट्स मैम कर्व तौनब ऑर्डर थोकी बले बट ऑन रियलिटी सिंसियरली ऑनेस्टली
ground da lenga thobok to ura haibo ofum sini aduna hazik politically yeng matam da koi gi political koi manipulation to ba mari koi lairiba NRC gi matang su politically sided to ba dum ba issue khak oirak pra haibi gi ofum se yamna maroi ba koi gi pradam yamna hangak ta ya da ba wahang khak oiri kari maram gi damok da hazik phawa NRC je update to dribino NRC je tawna bona ba lengak na akan ma pressure si center da pi dribe kari gi no center na hazik lairiba manipur gi launch su mapalagi changjalakba illegal immigrants singi khut jawe habagi achauba khudam changyeng amari makoi gi oiba even akoi NIA gi makoi gi report fawo pi gi balai rabani adu still makoi hazik yamna koi silent spectators moina manipur thoiba amari manipur oiriba phibam mayam si adum yenga lairi anyway on around thank you so much for joining manung utna attend the break amalong winners